Iya. Oi. Reki bulu kam kena nengin kata mami bagai peturangku. Arah pakai dah siat dengan bas dengan. Ulah berhakam pelapis. Iya, apa yang mereka benar dekam kelembu kami. Sarudung merdoa. Lengan naik turang nade biri nimai saturang kemuliaan ikan warna kena uli kuta tanah kuta ingat sita ikan jalan siapa itu serang siapa ku darat iblis buat hatiku kenapa kita jumpa uli bagi hatiku jine suari pergi ku tatap tarik turang jamur terulang ku dasar wudhu paksa doa ngambur ilu
iluna hardire mamur tarisa gogi ananane biri anak siguda enala wastra naikkan kami ngauli pagi kami kerina Raban ku tak ingat sita dingkedu dalam siapa serpam siapa ngekudalan ora hatiku makan abaci kita jumpa mulih lagi neket hatiku suami berni atap tarik turang jamur terulang lidah sarudum paksa berdoa-doa manakah iluna hardire mabur terisan ingat tisa usuk siago sirah dalam siapa biri
terbang siapa ku dalam itulah orang kelateku akan abadi kita jumpa mulih pakai jine ukurku suari pergi Akalku sangka menangis luar biasa kepekenan latih dahine kam kasih cari makan banci dengan kam cirem bujur melala menangin pelukal kamu adukurku kam jadi bapak
bapa kam ka perbapan kam ka ngejadi nande lampas balin anak tae mama nangis sekerina surah-surana buah merga tomat cina sisuane gelas itu pun ate tangena buah pagi nisuan meri manuk niasu sangam encari ulah si bangger-bangger majuah-juah mama nangis buah pagi nisuan meri manuk niasu sangam encari ulah kam bangger-bangger majuah-juah perelinggan jujur melala menangis pelukal kamu ad ukurku kam jadi bapa kam ka perbapan kam ka jadi nande lampas balin anak tae mama nangis sekerina surah-surana buah marga tomat cina sisuane gelas itu pun ate tangena buah pagi nisuan meri manuk niasu sangam encari olah si bangger-bangger majuah-juah mama nangis buah pagi nisuan meri manuk niasu sangam encari olah kam bangger-bangger majuah-juah berelinggaku jujur Palmenda.
payo yang kadang dukam kalimbu kami sebut kamar mergana. Kami lagu pang pengadi sa kamlanan sa jangan sa kita kadito ng ipang si manlankan. Maka rukur kami sila jabatan kami.